سلام مساء الخير في اللوان. بونسوار تو الموند، ان شاء الله عقلكم يكل بيان، ان شاء الله لا فيديو نراكم دافيكل بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. Donc essayez, je reviens avec une recette de beignets, les beignets que tout le monde aime. Je vous laisse suivre la recette et les étapes avec moi. Bismillah, on commence ensemble. Donc on a besoin d'un pot de yaourt nature, youth boîte de yaourt nature. تغنجاوت الماكلة نتمتو نتلمطلوع une cuillère à soupe de levure boulangère. تغنجاوت الماكلة نسكر une cuillère à soupe de sucre. On mélange tout ensemble. نخلط كلش لواحد. 2 cuillères à soupe d'huile. سنات نتغنجاوين الماكلة نزيت. Et on a besoin de 200 ml d'eau tiède. 200 ml نوامان يحمان. وهنخدم ريكل d'un coup. On utilise l'eau par petite quantité. On a besoin de 500 g de farine. أرطل الفارينة 500 g. Je mélange comme sur la vidéo. أسرنوغ encore شوية نوامان. Donc en tout 200 ml. Et une cuillère à café de sel. تغنجاوث من القهوة الملح. Je ramasse bien ma pâte avec l'eau. أتجمع la pâte سوامان et je la pétris pendant 5 minutes. هذا عركيغ la pâte 5 دقايق وتجغى تالية ما يليح الحال أزقن ساعة ما يلا صمت ساعة. On laisse lever 30 minutes à 1 heure. Après 30 minutes de repos, regardez ma pâte est bien levée. La pâte تولي جرت أزقن ساعة parce que سيني يحمل الحال. Je la pétris 1 minute. دقيقة كان. Après, je vais fariner mon plan de travail. أدعلغ الفارينة et plan de travail non. الواحدة غني obligé الحاجة اللي قاش تعلم لي بينيي الفاتيلي متعلمات بزاف الفارينة باسكو ماذالين تنطاط متعلمة على الفارينة تنطاط ابخي ما تجبد ما كاينين ça va pas réussir. Je vous conseille علم un torchon نار papier cuisson تعلمس une bonne couche de farine. علم كان لا كوش الفارينة تعلم سوف لي بينين يثبطيم سلون بورت بيس. après pour la forme كل يوم هذي على لا فورم يبغى زعما ما نتعلم كاري تريونغل كيني على الغد دي رون نورمال يراوي وزراني يتخدمر. donc ils ont ramené des petits emporte-pièces le chat lapin علند إنو هنا دا شو بغان. Et maintenant, je laisse lever encore 30 minutes. تورا تجغلي بينينو أذالينت 30 دقيقة أزقن ساعة. زرما مخيولينت regardez ولينت très très bien. كي تجغت نتا أزقن ساعة باسكو سيء يحمل الحال. Et là, enfin, je vais frire mes beignets dans de l'huile chaude. Pas très très chaude. أتسوغ لي بينينو قزيت يحمى. السلوير دونك هذا تجغ الزيت نادي حمو. ابخي جو باس السلوير شويه سينو اضرغان تتوان تارز داخل. فوالا دونك تقلب متنت باش كذون تغوز وتروغ نتالا عاسمنت تري تري بيان. دونك نكيني على شويه ناتور شويه او شوكولا
Regardez comment c'est vide à l'intérieur. زرمة مكيس داخل vide. Franchement, les beignets, ils sont très 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 bons et faciles. بلا ثملالين بلا دهان. Donc, على راس juste الفرينة. الفرينة كان الواحد تمتونت ولا شكا كيك شوز يغلى نزيس. C'est des beignets économiques en fait. نكعلق شوية ناتور شوية الشوكولا. Et je vais les saupoudrer de sucre cristallisé. على راس السفل سكر. Et voilà le résultat final de très bons beignets au chocolat et au sucre. Franchement, ils sont très 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 bons. C'est une recette économique. ولاش زيس الملزومة كاينين غلايين juste الفرينة السكر la levure. Franchement, je vous conseille de les faire. La recette elle est très bien réussie et très 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 bon. Donc, je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. N'oubliez pas un j'aime pour ma vidéo. Aussi, un j'aime. Et si vous avez besoin d'une recette spéciale, vous me le dites. Je vais la faire avec plaisir. أكون دينير على سنة إن شاء الله. تحضر مما نون. Prenez soin de vous. Salam.